Hunduzanın demeka nizdik da vek reya enerji kıdgotin İpek yoluya beri Çin'e geridayı Avrupa u hatta Mısır bike dgotin ya İpek yoluya hasın Roj velatê Rojava Amerika an bêjin Yekîtî Avrupa li ser vê projeksyonê gengeşî çêkirin paşê navbera wan û Çînê de nakokî çêbûn xeta rojhilat de tenê Çînê ne Çîn û Rûsyayê de biryar guhartin projeksyoneka nû hanîn ziman navê zî gotin IMEC yani Hindistanê li ser Suudi Arabistan vek em bên Ürdün, İsrail, Yunanistan giredayê Avrupa bike. Türkiye li derve vê hiştin, derve vê projeyê hiştin. Türkiye jî ji alternatîfê vê projeyê yani IMEC'ê navê wê re dibêjin bi Tirkî Kalkınma Yolu projesi. Vek projeyana em bên geşadana Re ya Basra'ki giredi de liser Türkiye Avrupa. Av Armanca ve proje çiye merik kani gelek tışta beji. Yekem Armanca eveki ve kendin devleti Kendava, Basra, Katar'u, Bahreyn'i ve Irak'ı lehela ve kendin çavkani ve naserida enerji giredaya Avrupa bıkır. Jigor Türkiye'zi ev berjandeviye, jibo Irak'zi, Irak'zi da xaza ki li ser ve re, li ser ve projeksyonu ve ki aburiya xok çiki peş ve bu, geç bu. Le em biçave Türkiye le binirin, Türkiye ve proje tane biçave aburi le nanırın. Her yerde bir çave ve kembin deskefti kurda az çavalı rak. Ev proje serida dorpeça ve Kürdistan'a Heremi Kürdistan dike. O dinabera Heremi Kürdistan o Kürdistan Rojava ya Huseriya Rojava da ve kembin bariyereka nöçe dike. Dikebe ve nakabi. Peşi aman dibire tekiye van hürdiya. Didivi Habur be işlev dike, deriye Habur, İbrahim Halil yani, ev derek növe dike, jibo ve Armanç eveki ve kendin statüyü her du parçayı Kürdistan'a xals bikin, doğrudan Irak'ı leher dikin. Le, te hasabı Irak'ı, Irak dibece ki, ev duxazal bin bandora siyaseta Şia ya İran'ı çiki derken bu hoş Şia girani ama vak niziki nasnama khoy Arabi bu. Lorda be Türkiye ve lehevde dikin Amerika lorda be lehevde dikin le yak de projeksiyona ve evida dünya rüya geçadan eder le Türkiye ve lehevde nekin. Armacı Türkiye tişkili zebu le ser Heremi Kürdistan'ı Bakur Heremi Kürdistan'ı vak dixazin em bên şerrekî mezin di meha tirmexê de pêk bînin. Bi projeyê çû li hikûmeta Iraqê ya federal re li Herêmê Kurdistan re aqifîn lê li hev de nekirin. Yani Iraqê yek û yek em bên gotin û dîtin û pêşniyarê Tirkiye li bo operasyona ji bo em bên hereketa leşkerî ya 10,000 ya 24 ya tırmaqı kabul nekir. Erdoğan ama kira çentê xo nehê gunan da bişuna Amerika li Amerika ra hem projeksiyona geşedana rêya nû hem zî vekem bên tevgera leşkerî ya nû li Bakurê Kurdistana heren bi Amerika ra münaqeşe bikirana lê ew car de tehîr kirin îhtimala ki demek dirêjî tehîr bikin. Li vira tişkîlî zibêzin dirêj nekin bayî İran zihadı meselede. Yani ev geşedana vekem ben re ne vekem ben Irak evle havdu ki zir yakuyak ne vate ki ev pek vere ser keve. Çima İranlı dijiye li gelek sedama dijiye yak İran naxaza Iraklı bin naslama şiire der keve. Didivi İran duxaza Tahran
An lser ben bin Şengal giri daya Beyrut'u bike Şii hilali an evne lser başvuri Irak'ı ve mıntıka em bejin Basra'da kijan da beraber ev reya گشتن دنیا ری انرژی یا بسری بغدادی حساب ایرانی جبوی او پروژه هین گله که آبیم کن مثلا پترول دا لعراق و ترکیه لحب دکریه که پیشیا حکمت حرم کردستان زی ببرن زنی پترول هایی حکمت حرم کردستان بسر خونه لسر عراق به دست ترکیه بگیجن ناف دولتی العراق اللي هب ذكرن لين مثلا آفه ده پروبلم هيا چوا پروبلم هيا آف تنه مثلا عراق و ترکیه نه مثلا سوریه ایش belki daha befralebilir ki mesela İran izdibe o Türkiye ev kayrana avir rojana danavin ev khas Kurd ve nikana soz bide Irak'ı ki az terata avir bidim جبو به او پروگرام که مزنه ام هیوی دکن که لسر آبی شرکی مزن شنه و ترکیه به عراق و به سوریه و آوا کردستان یا فرات و دیجله و کن بین به ریاک آشتانه پار بکه یاد ترکیه شو پروژیکسیون خود شکر به عراقی با آمدتی خوی شر ای ذکر و کمین حرکت تموزی ذکر هر توش دوی اما از آمده ما چه؟ ما دیپلوماسی شو سرلدان بغداد کرد دری ولی خست نه هر سرلدان واشنطن سرلدان تهران بکی هر قاهره زی سرلدان اونا بکه جبو که دستور لوانا بخوازه بیجه که از دخوازن باکور هرم کردستان وقت داگرکریه که نوچ شکم کانه دستور بسینه nesine tüşkidine le bangamer Türkiye'ye evet çimalı dici deskeftiyen gelli kurt ki esad hafte salinin ne olsa lemir Bedirhan vrda gelli kurt avkas bedeldan avkas zor destidan ya dünya fiki van mevi van hani ya Kürdistan'a hereme ya Rojava Kürdistan'a Türkiye'de kazanmalar oluyor raka Armancı Türkiye A, B, rekısına A, B partiyine armaj statüya Herem Kürdistan'a, armaj statüya Rojava Kürdistan'a. Jibo ve zaten seransar evi la Afrin'e hatta la Bahra Sipi hatani sinore İran'e 1200 kilometre deve az ve ki evlahi sinore evlahi çek. Ev teçivate Kürdistan'a Rojava da hazır olur raka. Jibo ve Irak sivayı dizana İran sivayı dizana de projeksiyona Türkiye'de de çantaya da mesela Musul'e mesela Kerkük'e ev reya enerjiye ya geçedane kalkınma yolu projesi eğer de kuda derbaz diye de Musul'e de derbaz diye. Yani eğer em vi kemasya çavkani em zanın devlet Irak ve Türkiye Irak ve İran'ın zanın ki hasabı Türkiye liser Kerkük liser Musul'e. Jibo ve ev projeksiyona hin de seridaya o bangame Türkiye'de hebe. Mesela Kürt 105 sal bu bir rea şer, bir rea çek, çareser ne bu. Ve zaten 40 sala operasyona ve kemen tevgeri leşkeri liser Kürdistan'a başvur pek dine. Çel embe pence tane ne bu pence dedi. Çi çareser bike. Eğer tu teri cadem bandıkın, jibok deskefti kordal ole raki. تری همون دریه دولت علیه دخی مگوت یا امریکا بین عراق سوریه چه مصر ایران یا تشما دستی خوی آشته درجه بری خونا کی تو دی برمنن کرد برمن 1000 سالینن مبهر امداکتن مبهر راون او نه روششیه که مزنه ام بانا ترکیه بکن اپراسیون نچاره شر و چک نچاره گر وگره بر پرسیار گل کرد mesaj Nevrozizi mesaj herbijatına 2024 ya heremi ji ev goten ki kerem ki verin em mesela kurt bir rekayşlarına çaresi